Di fu flyover along non kaselambam along stamik kiduk de Karbi ratum kacung dadun long le dera jok ni hang Karbi labor yinu na tumpen ninga samsit sepaklang pon. Di fu sri mongol akulat kang pupon along ki Karbi Women Justice Forum atum thangnat kachradun away pusi lamklar si pipon. Assam government man kipang dak pon special 6 schedule tet aputhak hamprang asong atumpen ninga samsit sepaklang pon. Speak Above the Sky is third education company Karbi Long to di pualong kang pupon. Karbi Long lapen di purong spialong alona balon ki pipon si apan siam Dr. Turam rong hangpen bor ipon si di purong spialong four-lane flyover don kim rangpon bomlo. Lasu flyover ki kim kerang pon bombalong sami Karbi arat ki dugdet atum sami sai chuklem dun longpu mari chongdat dun longpu basi nings parong ponlo. Bonta isi ning ju alaba bang ki labang su flyover non Karbi Long ki kim kerang bom ahut sami lapunat Karbi Long ki dugdet mate di fualong ki duwek atum sami labang su Karbi arat dun labang su sai chuklem dun long ji apan sami batai chor judam det sami chuklem dun long ledat lo. Labang so sai kachong da dun ji aphan kachor juda mahut alang litum pen ba chini pona tengki nang litum ki ning spaning ding ni nang litum ki span dukun epu pen chenglok pen asona son pudun tot rong pusi ni hang Karbi Anglong labor yinon atum pen parengke thingnu ning jepon ai matang te kachong dat jir data song pan anke pima pulo tang te flyover to war kikim nilitum lokel atum mantang te Karbi atum chong dat dun long le inuta ave dak son dak taksi non dak cancer hospital kim bomlo dipu dak kiki malongta nilitum konorokom bangingkoy veta kipa ludun bor ita bangkoy munita phanta kechong data korte atum phanta nang reject etlang lapente hadak arni sialong phokep ke than tado pharo the rokadim ke pharo phora phokep vetlu inuta long yong si phokep than pet pulo tang te 18,000 monthly la lebar bill ka chelong nai ke matero 15,000 vetlu ka chelong jola sitame nili tumpa nang ching ki ke kap jui ti pima pulo tang te National Highway Authority of India tumta chobai chokai sai se dak kam nang ke claim ke lake ni chong dat dun ing lake bang hini vet ka chong dat dun ta inuta bang ke chong dat dun lo arni si la bang ke thom vet munit lata inchin ka tereksi ka chong dat dun sitame nang tum ke nang claim dun ri pukok mat nang reject lap la bang ke thom hanta apente non la hospital la long ta nili tuma phan non ke nang ke lang select hectic la Karbi Anglong lebarinyon pen chenglok dak Karbi khaya ke chong dat chutulu pulu tangte dak ke ningkan the rok ke la ke lebar ke deployment pipa kalo ekdom garanti en paka tumhan si cheklo yon therok anta chong dat long lesi reject app lo dak ta reject bom lo la si nili tum ning duk lo i sex Karbi Long ke duket chongdat jot mate labor atum phan sami kisung ki boila pen kang hon ka jin so ben ke chirap chitodun thekji aphan sami Karbi Long Thomas Council along sami labor department vanra Lumajong local MEC unity mung of Hans labor department MR pek pon vek nang jipusi ni hang Karbi Long labor union sa atum pen ka chunuri pon thu Star of Assam jo la so bill ke ponjia phan pima pulo tangte nili tumta Indian citizen atumke lake gazetted part 3 along tokponet lo India citizen atum anke annual budget cepaklang un amun anutinta la sinili tumke annual budget cepaklang dun pulo tangte below 10,000 saiselu nili tum ningkan isi chongdat pen aleke lasi 50 tangte council along ta labor department nangji lake council along alis nangki pidun lake list plikep an sitame MOS dihu plikep ra therok hang dun lo laso plikep ra therok along pulu tangte 14 list kapuri lo labor and employment affairs ke laso 14 list along nili tumta chehang nang kok lo lake nili tumke fundamental duty claim paka nili tum election chu yok paka lapente election commissioner of Assam lapente commissioner election of India ta nili tumaphan ke a hisab do bon sitame nili tumaphan ke koila koidi neglected downtrodden lason si nili tumhan ang pinchong lap ayok nili tumning duklo lasi pini pen mamat soningkan pen ke council along sitame lebari em nang popusi nili tum chief minister along ta chingwai dam ik popusi nili tum kadoka ve chingwai iklo nili tum sar juni timung local MSC Lumbayong nili alang lipen chingwai lo to
เคลมลังน้อยหางลังน้อยปูอาทิ6 schedule ya kong along ke 6 schedule list ke paragraph 20 section 3 a along tok et lo lake labor and employment affairs ke Karbi Anglong autonomous council along ke labor department kache hang aja kong du la so ya kong pena yok sinilitum labor union seng lo lake nilitum ke claim tap kali on behalf of the Union Labor Minister of India, Labor Minister of Assam. Jo la so bill ke ponjia phan pima pulo tangte nilitum ta Indian citizen atumke lake gazetted partri along tokponetlo India citizen atum anke annual budget cepaklang un amun anutinta la si nilitum ke annual budget cepaklang dun pulo tangte below 10,000 saiselu nilitum ningkan isi chongdat pen aleke lasi 50,000 Kedam tang thari ni phai serkep arni Karbi Anglong Women Justice Forum asai hemalong Karbi Anglong Women Justice Forum lapent ser dihun serpin ding spir thak asong atum pen chelang si pherang ke mai kani laso pherang ke mai along Karbi Anglong Women Justice Forum amai pi sangpi belet bp ben kaning je pon atengki di phurong spi along ke do Sri Mangala khulad along kang pu pon along ke nili tuma song pen thangnat ke chrap awi pusi alang li hin pen pherang ke chainu lam khar chi pi pon Kedam tengar koya ceklo di purung spi along kedeu Sri Monggola kulat asopo nisan jena bang suarlu soper ka cingki alam ki bang social media along ke thang plu ke celang nodun dak ajoksi la so putak sami ahok pera kang sai kalong zia phan singli tum asong pen dc lepen cem turam rong hanga phan sabe pinpur alo mate memorandum alo sami pajir damlo puta alang lihin pen puthot ning ji pontu nai mate ki purunji alam thegala pehlo dam tang ahut nisan jen akula dalam ke puthak hangjo hanghai asonti Karbi Anglong arat kami dolo hala so hut Januari tarik ko anisi akisung mate akesa bang ke polo kami la to pena phi nilitum kami social media long ka viral kilang no da ka joini pena potsi nisan jena tuma phan akula da puthak la pena la ka choklem to pe puthak atum hans kami aho kang sai epirek nang jipu penitum DC teman sampai memorandum pilo la so teng pensi adokan kami iklaim chok tidak teman ke society long mate isi homas long ke chok che jong si dopok polote kangsai ke maduta arai do pajo ini si ni tum tarik inkoi ania bangke DC pan pidat si kopi tu si ma pan bangke Karbi Anglong autonomous council si ma pan bangke nile tumta ako isi complaint letter pilo jelas bang so dukan mate akular bang hap nang chi pulo la so teng pensi nile tum bang pi labang supin pur alo mapte memorandum alo pipa jordam det sami alang li tum pen sai kedeng direct ajok sai jok je pen nili tuma song pen sami labang su aputak te song sai deng pon si poster nga sai sami klem pon nang kok lo puta Karbi Anglong Women Justice Forum amai pi sang pi belet bp pen ning ji pontu jet pen api council pan forward lo officially akam kachi claim der chat ajoini emasi nili tuma hala so hot postering pen chenglok position pen chenglok adu ka we tamini tum adukan ning hab nangji po ba kachi song bang do kok lo lasi la bang so kachi song det pen apia bangke api council tum stame ham phanga song nili tum det la pukali hala so hot ham phanga song pen an kachi rak bundo hala bang so ham phanga song do ana phan stame isi man pc tuma siama bangke alom sube de phan lone mate adiding klui phanone stame har sot bangke inkir check lo la pen orders stame inkir non order bangke pidet lo lapen nili tum hamprang asong atung phan sami cm Dr. Turam rong hang sami man peng na pi pon sila bang so khlar ki pang ham pon check lo lapen non puthol la bang so khlar kang pu pon det bang ki nili tum asong pi thangna ka chara dun awi lapen la bang so aputhak sami social media long nili tum phan nong nu na ke jo alam ki ahok kali jongsi social media pen chenglok la punat birta pas thak ponji putangti ahok alam ke chini ponji aphan nili tum phan birta nang rin nang ji puta alang li hin ben puthot pachini ponchu phir stame lada kangkrong kang sai kang chaba bangke nili tum ta kaki masalang un thekhe dar potsi nili tum bang ta chini dun dedat setame adok kulat bangke non bangke inku ak abang bangke non bangke nili tum Karbi Anglong Women Justice Forum aphan lapen nitum serdihun serpindeng asong atum aphan bangsi katuning ridam kulading punon katuning ridam puapoi bangke patumi heps kame nitum malong news bangke along bangke nitum cetek long lok lo rasila so malong news atum ko ansi lo alam la pen kopi alam chini
Chiniji pulote nitum hanang jong jeko nilitum solo song hanang jong jeko ke kupia polo bangke ke theke ding tumlong la pen kaprek hong khang amphang song la pen hala ke kachoklem vek mate kachoklem hot ki da dun vek atung amphang tame arju dampang thi pen aphile nitum long bang ton te messenger polo tame non ke nilitum song hanang jong krok bangke nilitum bangta cha juno da ka son si do athe nitum ta khay phansi kaching hon binong la pen khay phansi nitum ta karja binong pena ka pot asini nduglo itu malong ni sapan bangke lason clear lam klar dak lam long le ko ke alang le tum perta bang pacitak te danang dia porlo nasi pula bangso memorandum jun tu non la malong ni satum le ki pila ni tu men pa bong long chen ni tu ma photo pa bong long chen hala bangke ahokali memorandum ke la bangke inkir nang ji punili tum ki pida ma memorandum alo la bangke memorandum tali complain la pen ke hala photo pang bong long chen na bangke la bangke nitum nisanjen akula ling punang ji buka chuni dama photo ali lake hala bangke nili tuma phana kera pa joini si damtang hemprek ke support nitum Karbi Long ke bono hot ke so ko joini la so puthana ke chera tu na porsi nili tum phan asak sovet kame kera pa bang phan ke akiru ke chupi dam nang ji posi nitum mablai bla pa ke pon pen ke ve kachuring di dama hot photo si hala bangke nili tuma phana post bilo la sila bangso photo puthak same alang litum matha pa menangi polo malung nis tum bangke kopia photo ba maka di pamenai polo same nilitum song tum han kena duje pin nilitum a president non a secretary non tum hana duje pin salang litum bangke news bonaya re rasila sona bangke chokche themai Karbi hejan madu same likhai phan kaching hong se kam claim se justice forum aphan apen se dihon sen pindeng phan bangke kijong bangke atumi pen ke jong pinian dang ke jong jujela rasil tum ning duk la bangke nitum la song yong sila son kacho jora song mithang Karbi khai phan kacho jor la pen kache song that pen chu en dia song pulote hala bangge ni litum amat siklem kle asila son bangke te jong de nai la pen la bangso kulat kang puo bangge la bangge nitum authority ave nitum dong dokan ki nang ji pupu dan sta ba ning hang singkir ke det pulote nitum pudunun la pen ingpu wa kalong same nitum yong sing pulon pu sabang ki pu kang pu ji to maning hang he pu te ingpu pe ji la sila dai kachikoi dam ji alam the ave pin la pen la bangso kulat kang pulong bangke nilitum Karbi Long Women Justice Forum asong la pen sorlo serdihun serpendeng peta asong pen ke nitum la da kachirap ave la si nilitum hala sohotami sivasi demand lo student organization pen pot student tum life alam do pot kesa bangke pajut pinang ji jong si alang tum kulat ingpunangi ba dak akating bai platform bangi pote hala sinang ji pusin nilitum ke hala sota batai ta pulo non ta pulo pini ta pulo mota la sikuto lasi nilitum pen bangke nang litum han kipu bangke la bangso pulat ka kuli along bangke kampu aklong bangke nilitum asong pen ke thang ka chera pawe CM sar bangke pulo ham phang asong tum menang ka chuning richeng polam si dagalang litok lasi ka chuning richeng tum nang ka chuning ria joini si ka kuli lo pusalang de pu same la ka chuning richeng ko mane hala bani tum na chini ne same nilitum hin men ta memorandum ke pilong ta memorandum ke pia ham phang asong tum ta do o hala lo lasi chini lo le pulote itum se jong no na ta le ave lasi la so ka kuli bak la pen la bangso ni sanjen pen la ke se so maratuma akya sa putak talitum nutin tame kamun thidun pami akenang so komati ke Not hejong asam state pen pang dak pon special 6 schedule teraputhak hamphang asong atung pen ningang samsi chepaklang pon 6 schedule lang ri hanjong si panong pipon plodang te Karbi Long Thomas Council pen people sila bang so sai deng pon pesi asam state pen bang so sai pang dak pon rong lo 6 schedule along ri phan panong pipon si special 6 schedule tepu hokpon si pipon si MIL long binglia subject pedu pon chukok lo la pen la bang so long sta pipon si PRC ki hang pon chu der lo puta hamphang asong to pen karju pedu pon thu tet puke lage alam cholumati jela super check and balance doma ve consular sor lasi nitum karju hong tu PRC pote ene ke inglong so PRC dak mention nu niya thai sia velo athe inglong so dung ke amit ha dim loke PRC sia kam velo mati labote lage any other step and option ki pilo lage lasi PRC ki bil lage consul chari tum la pupai consul chari tum ala support ke claim de dar no anta kedam tang therin phainer keper ni dibukla basai hemalong Karbi Long ang kangalong kedo school along engdeng kri sila pen engdeng kri ni long ka charlie atuma phan sami communication skills ki than pon ji aphan non government start up a company SAS amen irponsi aklang pon
Bangso startup a company ke mangpon labang ke Karbi Long ang kangalong kedu. Non ka Charlie bom klim so maratum han communication skill numati. Lam ko son si kaning ji poneng jima my meeting along therak ripin pen lapan ke thiki dinga tum pan ke jingki than ponang jima la so puthak si kithan ke chimum pon ji aphan sila bangso company kang pupon. La sila so long jong si ko mane bang pu bang phe tum ka Charlie dun chining hang le putang ti. Sika pharu thom adam pipon sila bangso of course song Charlie dun long ji puta alang li tum ben puthot pa chini pon thu. Mumbai or Delhi will come to Assam to here to live or to stay here, right? They'll learn a lot of things. So our plan is to create job opportunities because ki hoy Assam government iman job apply koribo dise, right? So here people are running after the jobs. Nobody is creating jobs. So I have taken, and along with my team, we have created a small step so that we can create a lot of job opportunities for the students. And the best part is apna log ke sahi se cricket services aage, right? So what happens is Sachin Tendulkar, Rohit Sharma, right? Virat Kohli, Virendra Sehwag. Have you seen a pattern? Rohit Sharma and Sachin Tendulkar are from Mumbai, right? Virendra Sehwag and Virat Kohli are from Delhi. What happens is when that means that's the reason Assam doesn't has a cricket player because they don't have a role model. Because yar Lora Swalikane role model cannot be a Sandeep Maheshwari, right? So we are just opening the things so that people can feel say, hey Lora to mur ghor usor, right? Because I'm a more relatable. My parents have been here. My father has worked here in the social welfare department, right? So people can relate. Say, hey Lora to Koribazuri. People nili ladak kewang join ke la pene la nijer po nitum aprang ke chitong ke Bangalore long si chitong si alang job plan bong la sut ke sopta mane ke nitum ladak chingki bom halang li ke pene dak diffusi ke doyat lo la si ke chitong lo nitum ke alang ban chingki bom mat nitum la so plan ke ek bosor pen lo ke claim aprang pen lo ingke la si alang li nitum phanang jordun lo la son pene claim nang la si diffutum unemployment ke dopik employment de upatak ta nitum munitum ke la ki Charlie ave la pen ki chini ne ave la support si peni pot puyalo hinke la pena phi adera phi alang li bang puloki nitum ke la sone chok chelo la si communication skill bange padonang puyalo athema belek adim nitum kom price pen nitum ki pi phan munituman ki duk tum phan ta me apen government school ta me ke pali dami phan la si nitum chuning rilo la pen kon pinitonge la si kon ma alang hisap alang pini nangrab dun lo nang chirab dun lo ni cherpu bang kuntal Chaudhary lapian ke la Chakraborty sorry ke lapian ni cherpu tuman ta dolo la nang chirab dun lo Arundhati please Come all of you itu matim nili tum Priya please come Patho lagi ni tuma group member an lo non. So basically what our plan is that we create is to make students aware so that they can create, right? Hetu postu one we have set a certain rule. Itya ki hoy sama apna koi so what's the reality because there are some scene, right? 10th loke there is a hype. More Lora 10 or 1%, 12 loke at a hype ase, right? 12. Then after degree the students don't know what they are doing. Hekane ma kolu right example to dilu. People used to come first, second in my group, they're still unemployed. So what does it say about our education system? And tetia eta nutun kiba eta ulaise sobe eta competitive exams so prepare kore. Why don't we start creating on our own? What's the most powerful country in the world? USA. What's the most number one country when it comes to entrepreneurs and startups? USA. In India, what's the number one city? Bangalore. What's the number one city in according to startup? Bangalore. So this is what I'm trying to explain you. So the number of startups means more development, more people will come here, and Assam will able to not just get jobs to the students over here, but also give employment to the students from all across the northern parts. So this is my end motto, and this is where I stand. And I feel, as I was already telling in my speech, right, that there's one line from the KGF movie which says, powerful people don't come from powerful places. Powerful people, they make places powerful, right? So we are here to make Assam and Northeast powerful. Thank you so much.